Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengin ng Diyos po kaya kayo ganini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM. Yung radyo na ning kaya katamong Archdiocese King San Fernando, Pampanga. Welcome po king kaya kaming Season 2 Episode 43 ning programa ning Archdiocesan Council of the Laity ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka. Programang makiramdam at magparamdam. Abayin nyo kami po, kalay ko kaniting metong oras sa kwentuhan para karing kaya katamong miyayaliwang pigaga pat kayosan. At ngayon pong bengi, yan, medyo amis kong bagya. Sabi ng Watin sinubli ang mebe. Hallelujah. Kay batala na yan naman kanugin Sabado. Yan balay compare ikang balay. Anyway po mamaya pong puging ka na akong kayabe ngayon kaorasan. Kong James. Ako po'y Brother James po, kaya ko pong tiga Angeles, Holy Rosary Parish. Ay. Misa pong mahilig kay radyong ko yung Marvin. Wapin. Yan. At siyempre ako naman mamaya kong pugya ka rin kaya Bemi King Santa Ana. Yan. Kasi po dapat ngayon imikit kami ng pari kasi kaya rin napikikita nuling dahil ko gawasan pera. At saka Angeles naman nandin. May kaming mapila natin building ketang metong King Hospital magibandiking kaya kaming eskwela. Yan. Kaya oita, karibat ko kauli ko, may malit kumalan may ako na kulit. Uy, ako pinmalibat nandin na ba? Kaya pa may malita ba? May glako kong mo itang outer garment. Inner garment. Yapin Wow. Sana may orient ko pareho katasama lang yan. Anyway, pareho man pong tungkol kayong kaya katamong programa rin kaya kaming susulod ngayon yung At syempre, medyo magkay ko pumagay kami mo pong damdaman yung yan. Kami mo pong may papangutang kanini. Pero yung topic tamo po makapanahon na very relevant ka pong, very relevant. Yes. Pero syempre, bayo ka mag-umpisa kon James agkatantala pa mo rin kalay ko tamo na makiramdam po ngayon inaabayin nyo kami po kaya katamang kwentuhan kareng miyayaliwang platforms yan. Mumunang dili po, pwede yung kaming i-text kareng kaya kayong cellphone yan. Para po kareng kaya katamang Globe subscribers 09159541 Karen pong Smart subscriber 0918-351-8282 at kareng Sun Cellular subscribers naman 0942-357-4268. Kong James pwede da katamo naman pantunan ka rin kaya katamo miyayaliwang social media. Lo ka rin kasi Kong James. Ken pong Facebook, YouTube, Yan. Twitter, Instagram, pantunan niya mo po yung ASF Radio 91.9 Bright FM. Kaya pong tambing ito. Yes. DWBL 91.9 Bright. FM. Madali pong pantunan niya po. Yan. Kasi po pong bisa ako makipag-interact, madali mo naman yes. po At siyempre, rin. akit yung larin na demiyayaliwang programa na ning kaya katamong radyo. Ban kanita, updated tamo po. Masanting la po ring programa na ning radyo. Guwapo. So, baka nita, balo yun nung kapila niya panalbening antikatiting programa. Panto na niya po ka rin at akit yung po ring schedule tamo ka rin. Tsaka po, click niya po kayong Facebook like. Kaya po kayong YouTube. Subscribe. Yan. Kaya namang Instagram, follow. Yan. Follow. Twitter, follow yan. Follow yan naman. Yan. So, Okay. I will follow him. Yes. Kalupa na po ning pamanantabi ng kakatamo ning apong yun. Wow. Alright. Sa taglia din na niyang kay. Talaga, marakalya po bakalya ni Kong Marvin. Kasi po, aamis na ko pong maragul. Iba po, reta pong bisa mag-donate Yun. keng radyo at tampong GCash. Account number 0905-319-4871. Makalagyo pong Joseph Mary Bakay. Atin mo naman pong BPI and video account. Sakit sila po kayong YouTube po Facebook kay account. At actually ngayon kasalukuyan nakakita po kayong katamong screen yan. Wow. Nung lalawan nyo po, chuno po kayo, ako po magkasakit yan. Kaya tutuki siguro mas masanting mag-prepare lang QR code para ka rin kaya katamo account rin. Baka scan na lang mo rin kaya katamo. Scan. Paritang poster ka rin. Wow. Kasi, dengaliwa, matamadaning i-click ito. Usually, gagamitan da QR code na mo. So, lalo na rin kaya na kan. wow.
Detang, tsaka rin, deng teki na medyo Teki. advanced in age na mo naman. Nagyoda na rin pong mamag-scan QR code. Yan yung binyen ng bayong teknolohiya ning alangkay. Physical contact. So, pa QR code na mo yun. Sana po makapag-donate ko po. Kaya pa po reta pong bisa maki-interact keng kareta pong Facebook, YouTube, kareta pong number. Sabihan niya po yung lagyuyo. Yung kaya kayong parokya. Yun. Ating ko pong message. Yan. ating ko- Announcement. Announcement. Yan. Basta po retang announcement yun po related lamo naman ka rin kaya katamong galawan king pisamban. Wow. Ban ganita po. Mas midinan la po talagang pansin. Lalo na nung atin kayo po. Reng piyesta. Retang atin lang. Fiesta. Atin lang kunwaring mass wedding. Then ban kanita tabayanan da katamo rin kaya katamong kalay ko na makiramdam pero bisang magpakasal. Di ba? Tsaka po kay, banta po laganap ya pe radyo. At nung kukatsu ko po YouTube o kaya Facebook, share. Yan, share. Share. Yes. Batam Darakal. Yes, Yan at po. ngani pa mo po pasalamat namin. Kareta mo naman pong bisang magpa-advertise ban ganita, may suglong lapureng kaya katamong maging programa king radyo na. Maragol na pong sahop din. So sana po magpa-advertise kayo naman king kaya katamong radyo. Kaya po ito, it's like nung ako man po mag-ghost kay radyo, ako man sa upya pong maragulta kay ministry tan po ito. At syempre bilang metong alay ko ni Kong James, dakal tamo po pwedeng maging role king kaya katamong kasalpantayanan. Nung mga nano tamong makapag ma-ideate ang kaya katamong talento, kayatinan ang popang oras. Yan. Reta pong time, talent, and treasure. Yan. TTT. Yan. Karintaya po akakit ng makananong ing kaya katamong role bilang laiko. Bibiya tayo po uling ikatamo po may aus tamo ban pabanalan niya ingyato. King makananong paralan gamitan talareng time, talent, and treasure tamo. Yan. Swerte ko po nung shooting ko po karetang antlo. Awa naman. At syempre, ing metong ka rin Kong James ne. Ano kong pero, manadyan kong per. Ing metong ka rin siguro itang kayat nung atin ka ing house talaga ka na dinina na kaninga pong ginubakan tamami. That's why we call it Thanksgiving ka no. Ang pamag thank you tamo makukumpleto ya mo when we share part of those what we have. Yan. Buwan niya. Takal tamo. Magumpisa. Sabi ko na po, kaya kayo marakalya po Karga. bakal. Kung Marvin na niya umpisan tane. Yan. Blameta pa may umpisan niya. Wow, actually po, kaila pa mo po rin. Spill introduction. Pero imaginean mo pilang kata pa minuto. Karakalta na, sabi, may bug na ako magisan na. Anyway po, ban kanita po, antabayan na nakatamong higit pa ng kaya katamong apong ginuking kaya katamong episode ngayon ni agkatan kepoy Kong James ban kanita paano mo na nakatamong Sabihan ko sana ika kasi mas pakiramdaman ako ng babo. Malwat na nakanya daramdaman. Oh, sige. Sige, yako na mo. Ay, ka na mo. Sige. Wata mabarog na ako talaga. Next week, ika naman manopen kayong prayer. So, lingi kayo nga doon confer yung data. Ay, tsaka, ay aguli. Ating may nga ako pa palang metong. Sabi na, next time na ako mo, nakitang GC tamo. Sister Weng Sibal, sabi na. Aro, Weng. May nga kuya. Ay, syempre, pag pegang kuhanan may nga pong yun, naya tayo pwedeng. Aro, no makiramdam niya. Abayan na naman ka nung kong no, sinabi na. Basta pagka inaos may Sister Weng, palagi ang abe Kong Noel kanito. Okay, so pwede ko mag-absent. Ay, lika, syempre. Wow. Kong Fer, balo mametong pang-amimiss ko Kenny, no? Tita Bell. Wapen. Sana daramdaman na katamang. Tita Bell, na kento tuking Sabado. Dapat topic tambi isi banto. Ay, syempre, pwede naman. Kasi, yung topic tamo ka rin, it's the Sacred Heart. Balam iting malapit na okasyon kanta. And let us try to connect the Sacred Heart of Jesus karing kaya katamang gampanan karing BEC. At syempre, megpaluwal ya kasing, nanita? Circular. Yellow ya. So, directive ya kanta pag makanta. Directive yan. Tinyang- Ako balo rin color code.
Pag yellow yan, directive Black yun. sa pag yellow makanyan. Ay, sorry. Kaya katamami kulay. Yellow is for directive ya po yan. Kulay na po ng pisamban. Yan. The Roman Catholic Church, white and yellow. Yan. Sige po. Sa mga dita na po. Okay po, so abayin niya kami po kayong pamamuklat tamo kayong katamong programang ini. Gamitan tayo po yung lengguwaheng Tagalog ban kanita. Kasi marami daw ang mga nakakasama natin sa malalayong lugar as far as Bulacan. And one time, no, nagkaroon kami ng greetings all the way from Australia, Canada. Atin po. Shout out po sa mga outside the OFW. Philippines. Yan, mga OFW natin, mga migrants, mga permanent residents, pero pusong Pinoy pa rin sila. Siyempre. Yan, so sana po pusong Kapampangan. yan, umabot po sana ang dasal namin na makapag-donate din kayo dito sa radyo natin. Okay. Okay po, buklatan na po yung katamong programang yan eh. Banto, manayan eh. Nandun niya po manayan. Sige po, panamdaman tayong presensya na ng kakatamo nga pong Ginoo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. Maipabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin. Samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ngayong gabi, ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo po ang mga host, ang inyong abang lingkod at si Kuya James, mga resource persons na makakasama namin via message sa mga text man or sa mga comment. Technical people, si Joel po, tama, at saka si Mika, nasangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diwang Banal. Amen. Dakal pong salamat, Ayot, magpasalamat na ako. Pimbala magpaalam na ako. Binagad. Anyway po, neban kanita po, medina niyang masanting kwento yan. Kong James po yung magkwento ngayon. Nung nanuya po itang apisabi the last week. It's all about nutrition. Ating maging guest yung kata kong James. Abe tayo doktor. Ampoy? Irene, yan. Masanting itang maging kwentuhan. Kong James, dinan mo kaming makuya the briefing na laretang mag-arise discussion kanita. Well, I think it's more about healthy living, healthy nutrition. Siyempre, mag-umpisaya po kayong pamilya. Iba po, siyempre, sasabihan mo naman po, diyan kayong pisamban. Oning masaytya po kasi pamangan kapampangan. Yan, medyo challenging yan. Challenging yan kahit ang event sa serve kayong pisamban. Lalo pa ito mag-fiesta yung pisamban. Yun, wapin, medyo masakit. But I thinking sasabihan din naman ni Doktor, ang po Sister Irene, kaya katamong nutritionist is that, atin mo naman cheat day, pero naman aldoldo yung cheat day. Sabihan na, every occasion mo, every meal pala, feeling na okasyon niya. So, aliwaya po ito. And basically po, niya po concern tayo sa nutrition because we see our body as the temple of the Holy Spirit. Na po. So, healthy ba? Tsaka po, makananta makapag-mission nung yata mo healthy. Na po. So, ito po na itang healthy living, healthy nutritious kay, pero importante magumpisay po ka rin pengari. Kasi po, makanahan niya nga obligang mga gulay nga anak nung Actually, ito yung nga challenge na karetang akalay ko, tamo na nung ka rin medyo magkasakit laking pamamangan karetang mga nitang pamangan kalupalaring gule, asan, datang healthy pamangan niya sasabihan tamo.
nung iya mismo, sabi natin, medyo aliya naman, hiyang keng pamamangan kareta. So sana po ban kanita mas maging epektibo tamo keng pamangumbira kareng anak tamo yan. Ikatamo mismo, subukan tayo at ala naman sigurong mawala nung ika mismo. Hanggang ditak-ditak, umpisan niya naman itang kaya kang pamamangan kareting guli. Ban kanita, maingganyo la naman ding anak tamo. Correct. Wala mo mawari, kalupan niya nitang pamanuro mong pangadi kaya. Nung balo itang pangadi, makanano meng ituro kaya. Kalupan niya naman yung kasalpantayanan tamo ne. So palalaman yung kasalpantayanan, ban kanita makapagpalalam tamo naman kasalpantayanan. Lalo na rin kaya nakanyenin Wow. Dara ka man, bapa ka man, koya ka man, apo ka man. So, gampanan tala ret ang mga nito ng bagay. Lalo na yung temptation ka rin, junk food, Yes. convenient Yan, food, then retang noodles, instant, And sabi na Mipin last week, masyadong healthy and then it gives us UTI, high salt, makanita. So it's very important po na healthy body, Yes. healthy spiritual life mo Yes. na pinpanto ng tao. Cheat day, pwede, basta't madalas. Yan. Guret, palit man itong tama sa ting word ketong Cheat cheat ne, day. ano santa. Kasi Kay. blama mo right ka. Wane. Palitan tayo itang word at Isip cheat day. tama kanita niya. Doktora, nung makiramdam ko po, mag-message kayo, nanay ko yung masanting award para kitang sasabihan tamong cheat day. Ano kayo masanting? Holiday. Holiday, man. Yan. Itang kesa Oh, itang kaya itang cheat kahit day na itang- kasi negative datang niya. Pag sinabi ni- negative naman talaga nung unhealthy. Baka nita mag-apa-pag nakada kaya ka na, mali ay niya. Pero ita naman po to tolerate ret ang aliwang bagay na mali yan. Wow. Kayang biyene, lalo na rin kayang pamangobyerno. Ay, utniras ko ka rin. Ay, ito naman ka. A nutritious body, dapat it should also be nutritious Government. government. Yeah, mabari kaya ang topic kita ganito. Ano Mga birata mong servant leaders yan. Ilang mamiyay kaya katamong tips on how to nourish our public. O kaya, pa, tang nani wish list you. Ay, ba? Nani hope you. Iba't the next week at yung sasagot niya. Aywan Wow. Siguro mangumbira tamong kainakan. How nung makapmidinan kang pamikatagon na ano lakayaret ng kaya kang Wow, bori. nanong pangarap mo? Confer atin ang topic next week. Nutritious government. Confer atin ang topic next week. Nutritious, healthy government. Iyon. Pamag-gobyerno. Yan. Kasi bilang laiko, sangkot tamo kayong pamangobyerno. Wow, Kaya nga, lalo na daratang na yung barangayan SKLF. kaya nga ikatamo kung James ikatamo king laiko atin tamong kausan na laiko Pampanga. Yan. Itang pakibat tamo. Laiko. Keng pamangobyerno yan. Nakiyaman po nanta kritiko pwede kami pong manantabe. Wow. Kanita. Ing kaya katamong pamangobyerno magiyang somehow nutritious. Yan, okay. Siyempre, miyalo ang element, reto na yan. So, ito. Poto, milokota kaya topic tamo. Okay. Putadan naman tayo na Wow. itang panintro na nintro. Mag-break tamo pa po. Pakiramdaman tala po rin mga pila na paganakali ko po. Mama ko, inipin programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, love ka. Kambening magbilog banal kapulungan katolika, manalangin tamo para king panyatang ning banal a espiritu king mabilog a balayan ning Dios. Itiya ing pengako ng Jesus ang mantabe kay katamo kambe nang magbalik king igpa. Kaniting banong kasalukuyan ing Mayo 28 mi tagulaling ya antimong Domingo ning Pentecostes o ing pamanipa ning banal a espiritu akikilalanan tamo naman antimong aldo ning kaybaitan ning banal a kapulungang katolika ama natiling mabye manibat na kanita ang ganang ining kasalukuyang panahon kambe ning Juana Birhen Maria at ding Apostoles tanggapan tala ring kalam ning banal a espiritu makasaw bang manatili tamong matatag king katamong kasalpantayanan. Ini po, iyamong Bong Feliciano,
kambe ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayanta beye king pamagmasusi ning Domingo ning Pentecostes, ing kapupusan ning panahon ning pamanyubling mebye, king kalendaryo ning banal a kapulungan. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Balik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya beke pa mo rin po nganing bengi na yung kakatamong Big Brother Kong James yan. At ngayon pong
Kasanting nanitang Very patugtog. timely Wan, itang itang. kanta, itang huwag kang mangamba. Lalo na, datang daram akakitaking news for the past days. Kasi po itang daratang nga bagyo. Yan. Mananilagyo. Marwar, kaya ba't yan po Betty ni? Uling ito naging Chuneging. Philippine name nito na. Philippine name Itang niya. Mawar Mawar, international name. name niya. Pero yan, itang Betty po, talinayan po linubiyakeng Philippine Area of Responsibility. At metong niya pong super typhoon. Super typhoon. Nang pong dinala niya po Guam, balutan naman po ito. Nung hikit siya po ito ang video, talagang nengkasikan. Nengkasikan. Tsaka po itang diameter nun eh. Maragol yan eh. Maragol. So, dyan pong marayakeng land area, yung tansyada po, mitura niya yung Central Luzon niya pa rin. Nung may bayo direction niya. So, ita po yung kay. So, kita pong badyana ng kay. Kaya ba't maral ka na kangikit Horacio Imperata, magkay kay social media, mga dita mo po. Ba't bala mo migmay na yung bagya na din. Migmay na yung bagya na din. Wow. So, Metong niya pong masanting, kumbaga itang reta siguro maging karanasan tanang minunan eh. Ilang medyo may katuruanan kaya katamo nung makanano tayang pagsadyan iting bagyong darat. Or nano mang bagyo ing daratang king kaya katamong bansa ne uling retang experience sa estamo kang Ondoy, kang Yolanda, kang Ulysses, kang kanita baya din natang Yolanda king Central Luzon nung atatandaanan ditang bagyong Santi. Kay ba't itatutuki Tino? May tutuki lareta eh. Pero itang bagyo nga ita atatandaanan ko sometime in October yata ita. At as in pilan niyang Domingo alang kuryenteng Nueva Ecija. And at the same time, may takpan niya mo kayong balita ito uling morning after the pananalasa ng Santi in the evening, panga morning, magka-earthquake naman yata yung Bohol kanita. So, may divert nga ni nga ng media papunta king Bohol. So, aliya po masyadong may balita na ing Nueva Ecija may kasakit ya during that time. Kasi may kaubusan kay kung James that time generator king bandang daw. Kasi may letang mga Latino, portable. dating PX kay kanita yan ni magtinda lang. Retang recondition laman kano pero sa saluan dala pa rin kasi may ngailangan la rin kalay ko tam kitang panahon na ita. So mayayakit niya kung James ne kareng kalamidad da rin ni mababiyasa tamo. Mababiyasa tamo. Bawatin tamo rin pamagkulang ne na may gawa niya siguro that time na retang minuna itang nung makanano tayang pigandaan ning nung kung makanano tayo maging relax bayo yung may nalasay Ondoy ita mo expect na dakalya pala maging uran nang may nalasay Yolanda itang itang surge something bayong term lang akakita mo during those times so at kung James balikan tamo ng anak tamo ne then bagyo kanita galang signal number 3 at ngayon ganong signal number 5 wow. Medyo potang ikatamo kanita nang mag-aral tamong elementary pagka signal number 3 talagang masikani kaya katamo what more in 5 at ausan tanong ngayon Elayamo typhoon super typhoon tsaka itang Yenny adyang kanita retang alphabet magigisan le. Pero ela makanyan pero Yenny ela man magigisan ring alphabet pero super sikano man rugo. Tatandaanan ko pa kanita kong James potang palagyo ang dala rin bagyo. Puro babae bakan ta yung panalangin ta pala kanita bakan ta medyo may nala later on nang pelitan tano rin lagyo at inang tsaka kanita kong James dahil nga ganang bagyo lagyo daw kitang dulo ing ya palagi paying karing makantalan pabling ay ala palang lalaki kanta guring lonto na ring edad niya guring nga deta rin kaya katamong bagyo kanita yung pera masikan mo sa sabihan da kanita kukwento ng makoy dading or dadong ba? Anin pa siya super sikan la, marakal lang sinira, edan ulitan.
Wow, liking lang yung Yolanda never Yolanda, done. edane ulitan. Yondo, edane ulitan. Baka sakali Ulysses sa litan Poitang niya. metong kanita masikan, millennium. Yung Milenyo. Milenyo. Wow, edan niya naman inulit to, masikan niya naman. Uling to. eta na pangarapan ulit pang manalasayang antikanitang kasikan na bagyo. Wow. Pota sasabihin, di nga liwa, joke na. Pota magpasorry po niya, pinalik din. Anyway po, Yung topic mo po yan kasi po niya pipisabihan mila po rin masikan na bagyo, timpong daratang nga bagyo yan na balo ko po marakal worried na po. Tapong masikan na uran na muna bengi. Na bengi. Bandang Angeles, 10 porak yata na bandang Angeles. Daw, mga yun. Yeah, so regaliwa, atin lang activity Saturday morning, may mag-cancel. No? But Ita pong meeting minan din ako. meeting na po dapat ng ACL na din, may cancel. So, to play safe na po. Karen po makiramdam, so in-announce na I think June 3 yata yung... Kaya pong sutuking Sabado po, Yan. 9 o'clock, king pong magalang. Yan, ikang Kong Rene, yan. Wow, karing parokya na pong Kong sabi Rene. ko, Shout out po Kong Rene. Sabi ko, Pin, ay cancel yun po agad. Pota man niyang kutsa na lang ulam. Pota darugo haluto ako, yan. Opo. Diyan po nga po bagyo ito. But because siguro po kayong experience na po. Kasi po sa Sabiana po ning Pag-asa, ay ning bagyo nga ni blamo imbita niya naman Southwest Monsoon. Yes, Kanya, uling papunta ta na kasi igutan king niya. papunta ta na king kaya katamo nga sa na Kauran yan. Wet season Yan, basically. Betong ya po rin kaya katamo rin maging karanasan na masikanauran bistaman, dabi-dapin. Malao siya kaya katamo yung bagyo, liko. Yan yung minsan, iguta na naman ni habagat niya medyo may marakal tamo pa rin rin. Waman, alang signal, cyclone signal or typhoon signal, pero may kakauran pa rin. Pero reta tinaman kasing guide na retang yellow rainfall, red, at tinapumanita na violet. Tsaka mabagal niya po yung bagyo ngayon Yun. napukalupang Yolanda niya kabilis. Di na lang. Nene. Pero ini mabagal niya po. Pero maragulya. Maragulya niya po. No? You could just imagine po nung dumalan niya po, diyan nga po may landfall, nung mabagal niya, mituran tamo naman po. It's better to be. Pero may itong pong good kwento kanini, despite of how strong the typhoon are, despite how deadly it may be. Hopefully not. No, hopefully not. Ingatin tamo may itong hope. Yes. At yung ginoon Yan, sabi na pinigkakatang titulo nganing bengi ngayon nito. Salamat kong James na ikang halos mag-formulate kaya kakatang title. King Badyaning Masikan na Bagyo, Bantayan ng Katamo ning Maya Pagino. naman. Bakit? Kasi bukas, Pentecost. yan, nano yung Pentecost kong James? Siyempre, itang descent of the Holy Spirit. Yan. Patse po kang Rosario at Yan. Chuita. Tsaka po, rin Yep. pong charismatic fiestada naman. Yes, and Apong birthday na ning Santa Iglesia. Uling kanita tamo pa, walang may establish siya. Ning simbahan. Yung pisamban tamo na. At siyempre bilang anibersaryo tamo naman bilang pisamban, pag panamdaman tamo na ing Ginoo pistaman malot ng panahon ning ing karanasan da rin kaya katamong apostoles during the time of the Pentecost, panamdaman tamo pa rin na yung nakatamo Bigla na lang ako. sinikan. Kasi kasantingan ng kwento ng liturgy tamo na. Last week, Ascension, ako migagana ka ating kung padala kaya kayo. At kabilis na. Kabilis na. So nung nanoy man talaga yung maging kalamidad tamong yan, metong yung pangako tamo, bantayan na tamo ni nga po. Wow. Yan. Kalupa napin itang, ako yung pangadi ko kung James, sana rin kalay ko tamo niya. Antiniya mo naman kaya tamo maging inspirasyon as we pray for this pamagbadyaning typhoon. Ako panalangin tamo, malaso niya sana, mawala niya sana. Mawala. Kasi, eta na panalangin ng lumihis siya. Kasi pag linihis siya, buring sabihan, ibiyataya mo ka rin kalay ko tamo king aliwang bansa. Naning balaming pangadita mo, Lord, aliwa na mo po yung bansang Pilipinas. Ay, Ren na mo di pong dapat. aliwa. Nya, yung pangadita mo po, aliya po lumihis, Malaso mawalaya. niya po, Yan, malaso mawalaya niya po po. kayong dagat. At sana,
sumaupya in kaya katamong inang kalikasan keng pamaglaso na nini. Siguro, reminder yan mo ng kaya katampo niya po sisikan na rin bagyutam because of the climate change. Yes, yes. And the climate change, whether we like it or not, ana po kilala to see common care of the common home. Yes. Atintang responsibilidad to take care of our common home. At Kasanting na nitang termaitan wow. common home. We call it home, not just simply A place, a dwelling place, but a home. Pag home, kasi sabi daping Kong James, there is love. A There is, house is not a home. A house is not a home, but a home is a house. It's not a house. Basta mas balikan tayo po tayo ito. mas malalam niya pag sinabi tamang home. Aliya mo physical building, pero in that place there is love, there is care, there is Tin pamilya. Genuine concern, Genuine concern. Yan, with one another. At in kayo san tamo kay katamong take care kay katamong environment is must be a genuine concern, not just for this generation, but for the generation to come. Yan. Pero kung Marvin na kaning karining bagyo ngayon marakaltang ko ng forecast kaya pagasa kaya patrengalwa kaya Japan sandala ranking US whether ng chula pa rin Amerikano king Clark ikami kanita pakiramdaman miya naman kasi akakwami itang FEN kanita in TV program ning gaya so mas accurate yung akakwaming weather during that time forecast anticipate mo kaya kaya ng tao pati siya tin bagyo. Magkabagyo yan naman biya ng tao. Siguro. Kasi nanita kaya katamong biya naman mawala itang daratang laretang challenges. Reta-retang bagyo ng whether financial challenges, weather yan. Whether health kalupan itang maging discussion tamo last week na health challenge, relationship na challenge, either boyfriend girlfriend, wife husband, children mother and child, father child, at friends to friends, clan conflicts, student teacher, marakala po rin. Dakal tamo pwedeng maging bagyong daratang king bieta mo. Pero kaya bagyo niya, science help us with the forecasting. Yes, with the different instruments. Dakal na maging advancement in fairness and naman. that's also the gift of God for us. Yes, itang gift of science. Wow. Nanungno ka rin, earthquake na yata yung tamo ay apo forecast na. Ito ay apo forecast talaga. Itang exact, but basically, sabihan na magkaposibli, but they cannot really see when will it really come. Na mo kalupan ng bagyo, talagang babanten tayong padatan uling because of that science na. Tingka nga man ako, James. Iba't ito. So, Renny atin forecasting. Kaya biya kayo dapat siya tindarat ang problema. Apo forecast na rin kaya? Ating feeling ko atin naman mapo-forecast, pero atin mo rin na bigla nang daratan, just like different calamities. Or when accident comes. Then typhoon we can kay. So atin mo naman problema ng minsan medyo anticipate mo la. Wow, so lalo na nung aware ka katang posibleng maging problema pagdating kang giwa. Wow. Yan. Pero karetang kalupay ta sinabi mo naman karetang challenges sa daratang like accident, like detang liwang health concern na bigla niyang may atake. Bagyo lareta daratang king pamilya nang nungno ka rin. Nandin nang alalang nang bayit tawag sa papakit kang nanoreta pulse rate, heartbeat. So siguro reta-retang nung kayan niya, blam rin retang forecast. At imposibleng mas malalang malyari nung AU dininan solusyon. Yeah. Health usually tin lang forecast itang sakit ka dungos. Kaya ba't medyo may papawas kang marimla. Dating makanta na symptoms yan. Datang symptoms like dito may labas ang COVID balo tamo pagka nang minsan natin kang higher or lower possibilities of
being infected ng COVID-19, natin kang symptoms. So, retareng signs na. Iba retang mo masyadong nga detect retang earthquake ning biye mo. Siguro retang undetectable. Yeah, that asymptomatic Retang hanapin confer ka ako na beng. Atin retang nga control mo pong mo control. Yes. So siguro retang things sa mo control retang mo forecast pero retang siguro nga mano ta ka nito nung nga forecast me you do something now. Yes. To prevent it. Or nung may na-prevent, at least itang impact na reduce me. Yes. Hindi mo yan, para tanga bagyo na tayo man napigilan yan. Yes. Ala pang science can stop it. Ne? Hanggang pa rin kaya katamong technology na advanced na ngayon cannot control or manipulate. Hangin. Nung aircon yung hangin, ang point ang electric, lako kaya plug. Pero yung bagyo, lime. Wala yung plug. Plug. Ne? Nung ating yung plug, ita palagi, maka-unplug na But there are naman. things na, so what you can do, you minimize the impact. Yeah, minimize the casualties, minimize the... You'll be ready. But ating mapilan pa lang kaya kanta niya. to be ready on the bagyo. Pero wapin natin kasasabihan nandin na ano itang nalaretang tips mong makay. Medyo nandin sabi ko mangalkal ko pa kayang tips ban ganita share tala ka rin kaya katamong kalay ko rin kaya katamong posibleng gawan po tang atin tamong i-anticipate daratang nga bagyo. Dakal ko po akit na ka rin kaya katamong kaya internet ngayon internet dakal ya pwedeng ibye good information kaya katamo at some point atin nyaring bad. So we maximize the good, we minimize the bad naman. Pero rin po mapilan lamo pong tips na ikit cooking kaya katamong kaya internet anong nuka rin. Pwede la pong makasahop kaya katamo ban kanita pagsadyan tamo ing impact na ibya na kaya katamo ning bagyong Betty ni. Mumunan dili manalbeta mo po kano karing miyayaliwang media ban kanita akit tamo nung nuka rin at makanano tayong pagsadya ining bagyong daratang. Miyayaliwang paralan ng pamagsadya kong James na. Balo mo sana nung loka rin niya dumalan. Baka nita, balo mo nung kailangan bang, pupunta kitang lugar rita. Nung ating kang plano sanang munta ka rin, suspend mo na pa. At nung atsuka ka rin lugar rita, nung possible nang pa mong malaot siya, makona ka. Or be in a secure place. Yes, be in a secure place nung aliya man. Kasi, yung masanting yan ka rin kakatam government, dakal na lamo rin ding sinet ng evacuation centers. Sabi dapit datang, sasabihin na rin aliwa tamong kalay ko, kay ba't na kaya ning COVID ay ninanandoret ang isolation facilities? They can be used po as evacuation centers ngayon ni. Kalupan na nitang king Mexico, itangking Lubao natin tamo na iking Pampanga. We can use them as evacuation centers and masanting la po pa ang talaka dening facilities sa rin. So reta po rin pwede tampon na. Next tip siguro itang uling dumalan niya yung bagyo, manyarala rin miyayaliwang pisalwanan pamangan. So ngayon pa mo ako po mag-hoard na hoarding. Ita mong enough para kayang pilan aldo siguro na lalo na po nung yan naman po siguro babahayin kayong lugar, siguro po ita pong normal kayo mo na stocking. Kasi nung naman pong babahaya, ita po. Yes. Yung anticipate po hanggang kapilan niya kaya mumupa yung baha. Yes. Lalo na nung wala akong mode kasi, of transportation. metong yan pong maging problema tamo talaga bilang Pilipino na minsan sobrang takot tamo salwantangan ing pamangan na agyo ng salwan ng pera tamo. Pero akakalingwan tamo na atin tamo pa rin kalay ko na bisa mo namang sali. Datang itang time po alalaro supply akit. So, ikayo atin kayo rin liwa tamong kalay ko alalaro guni. So, sana po eta naman lilimit pero itang sakto mo sana. Kung man sakto, sumobrang bagyang bagya. Pero eta mo po gigisanan po to. Migdala kang 50 mil sinaliga talagang kaya. Kulang na magisan tinding metong supermarket na. So sana po. Bali po, sana paki-estimate siya po isiping balay. Yeah, pwede. Nung compound ko sana. Kaya buong barangay. Yes. Or plano mo mamye. Ito po yung point. If you get, that's not hoarding po na
if you buy and your intention is to share it with other people. That's one. That's Or one. Kasi po alinamangan po, blessed na ko po may kasaling marakal, pero ito naman po sana de-deprive rin nga alawang tao. Yan nun po nga, okay, but inisip yung retang deprive, Asher tanong po Asher, sana. yes. Balo mo, yung meto nga gift na mo rin ning aranasan tamong pandemic is may biya sa tamong mag-share. At lagi dang sasabihan ngayon they buy smart. Kasi they only buy essentials. Kasi may uso yan may uso yung salitang essentials kanitang panahon ng pandemic. So, doatin pa naman pandemic ngayon pero at yun na ngayon ka rin puso da rin kaya katamong kalay ko itang potang muntala ka kayong metong pisalwanan, they prioritize what is essentials. Ngayon, nung ating surplus ka rin pera they buy. Kaya itang they want but not so essential, sabi natin. So, kaya po speaking of essentials, ni Kong James, sana salwantala mo rin detang panulo, yan, first aid kits. First aid. Para kayong pamilya nung ating manasakit or para kareng siping bale na mga kailangan kahit ng oras sa itang atin nakaman. Retang maintenance na po. Yes. Retang So sana po retang ating pong sa saluan na maintenance, saluan na po siguro at least 1 week ban ganita. 1 week mo O makanya. ita na makaing Balutan yan po how long. Not unless mo bahain niya po talaga yung lugar yun. Or basta tachuy kitang reseta. Reseta. O ta sinabi na kay sabi na ni King Radyo, sali ko 1 week o nga lunya pala yung ita mo makareseta mo naman sa saluan tamo At salamat ka rin Dr. Tamo po na talagang mamye karampatang panulo para ka rin Ring frontliners. Tama kasalang uwapin. Sundalos. Deng doktor ka rin hospital ka rin nakit mo rugoy. Nurses. Ilarugo rin kaya katamong first line of defense sa natin kaya rin mga panahon na rin uling ilarugo rin susuong nung kailangan lang ilikas rin kalay ko tamo na rin kaya katamong fireman then kaya katamong Ring police. DRRM. Yes. At pangaditala po na potang pupuntala ka rin makaniting lugar kasi karetang may nga labasan na kalamidad Kahit ang niya. last year. Yes, itang Kahit ang king Bulacan. Itang may patanan rugo kaya tami itong wall dala na po ning karelang serbisyo kaya katamo itataya de po yung biyeda. And sana po makiramdam tana at sana pag sinabi dang kailangan tamo pong mako habang mababa pa mag-evacuate tana balo minaman po na tamo po ako kaya katamong piban dyan pero lagi tamo pong i-priority biye mo and at the same time biyeda po retang mag-rescue kaya kayo. Yan. At meto mo naman tip potang makanyining kalamidad kong James na rin. Minsan kailangan dang pututan ng kuryente reguring po mas lalong dagoling yung problema tamo. So magsadya tamo po karetang flashlights yan. Flashlights, tetang gamitan tamo pag madalumdum. Magsadya tamo pong baterya para karen flashlights, karen transistor radio. Yan. Wait atin pong transistor radio ngayon na charge na rin. So i-charge tano po rin detang chargeable electric fans, chargeable radio, chargeable flashlights, power banks yan. So bakanta po tamo po makukulang communication and make sure itapin ring cellphone tamo po at chula uling metong lapong paralan din iban kanita makapag-communicate tamo ka rin. Bawasan tayo pa po itang live stream. Yan, games kasi po it will consume battery. Yes. And essentials pa muna Essentials gamitan tala retang for communication. yan. Tsaka updates mo rin kayong lagay ng panahon. Yan, metong yan po karetang kailangan tamong i-prioritize tam. At kailangan natin tamo rin plan nung makanano tamong mag-evacuate. Kasi minsan niya siguro alala ko din kalay ko tamo yung karelang pibale-bale kasi alila magplano nung makanan lang mag-evacuate. When we say we plan, king bale kong James ating kaming backpack. Update niya. Potang kaya itang mo kanyan Now sandang go bag. Yan. Hanggang pang king lugar mi never naman mi ka ala ko pa nga tatandaan na we were forced to evacuate.
magsadya kami pa rin backpacks. Backpacks at chula ka rin datang documents, importanteng dokumento Yung mga waterproof yan, container waterproof la. container la. Atin kaming pamangan kitang bag, atin kaming mapila na malan, blankets to protect us from cold nung something like that no kailangan ka mo taking mga tan lugar. To go bag, yan datang to go bag tamo na potang binitbit mo na ita, okay mo na ilak mo niya yung balay at lakwan mo na kasi tsunoan ka rin. Wow. Detang essential sa osanta mo. At sana po, ngayon oras ay ni kabang pwede tayo pong manyali, i-update tayo po itang tugubag tam. Okay. At nung ating kang malanging malan, magpalum na ka rin. Lalo na po rin malan da rin anak. Dahil ating mga latiro kong anak, kailangan kong medyo matcha-challenge kayong pang panahon na yun. Uling, ilang kailangan tamong di ng pansin uling. Paluta naman may nala parugo keng pamagarap ka rin kalamidad da rin. Bilisan tayo. Pota makabay listahan mo. Ali walula rin. Deto maganda ng pangunahin ka retang essential kit, shampoo, alcohol, sabon, toothpaste, miyayali yung pangangailangan at pag inutos na po kaya katamong lumikas na. Tampo mag. Makanyan niyang metuting marikina ng kanita at tatanda na may daon doy time. Ay, hili, sanay kami king albog, darugure minuna niya. Sanay kami king albog, lumbog yan eh. Alang history na ning kaya kaming biye. Dinala na banwa na kaming makatunan kay ni, si Sen tayo pa kanyan eh. Alang lumbog kay ni yan. And then later on, Nikalbog. Well, litang At meron na rin casualties. rin casualties. So, pag inutos na po ng government, in government po na naman po iutos na lumikas kayo nung yan naman talaga kailangan, yan naman po gawin. May itong tamo pa pong obra kasi kanta karela kasi kailangan na katamong dinan relief. Pero, pag sinabi dang yan, dapat tukyantan eh. Ne? At lastly, kong James, ultimately, mga di tama. Mga di. Yan. From the onset na abalo tamo atin yan pangaditan yan. Mga di. At kareng ing masanting pin kalupan nito sinabi mo na din dakal na may maglola o oratio. Yung Bamperata. Yan, the prayer for typhoon. Reng deng kaya katamong paari may magmisa la po and they parang may ka special intentions la para king sadya mo at pangadida na sana malaso niya mo yung Nung bagyong tempo super typhoon natin mo na pong super prayers. yeah, and super prayers. Nanungno ka rin agyo ng tapatan ng nano manita. Wow. Ultimately kasi when we hold on to our faith gabayan na kata talaga kaya sabi na babantayan at gagabayan niya tayo ano man ang sakanang dumating sa buhay natin. But despite of this whole typhoon na rin noon tayo kakiting Ginoo. Kasi rin nga sabihin do o pepa bre nakataning Ginoo kayong bagyo ngayon ni makanya. But where is God there? God is there karetang tao na nungno ka rin gagabe kaya katam potong kaya kalingwan ni ikaw Marvin tang shinare ng dating Secretary Luistro during the Yolanda onset niya. Mintayo ka rin. Kaya ba't tang teacher manasikal principal yata ito. Principal yan. Kaya ba't na makanyan ikit niya. Magmian direction, pantunano rin teachers na, pantunano rin anak. Neka makeup, po lipstick. Pero late na nangabalong Secretary Luistro. Kaya matay niyang tatang, kaya matay niyang asawa. Metela rin anak na. During the Yolanda. During that Yolanda. Pero gimpana niya pa rin. Sabi ng, siyempre may bigla. Miss Josefa sabi niya, Ma'am, sabi niya, ba't kayo niyo pa nag-makeup tsaka with despite of what happened? Sabi na nintang principal na, what more can we do? It happened already. What we can give our children and the community hope. Yan dapat, may bless ko sa lesson, nung namin tatagang kenan. And though I mourn na there's still hope. And I think that's
that's the beauty of Easter. Yeah? It's about hope. The beauty of Pentecost. Yes, yes. It's all about hope. Itang penga ko nagkakatamong during the ascension, that promise is fulfilled during that Pentecost experience. Pentecost experience. At nung nanuman det ang maging passion experience tamo, there is always an ascension and Pentecost and Easter experiences. And remember po na after this Pentecost, when we look at the Acts of the Apostles and the life of the saints, continuous siya pa rin yung bagyo daw. Mas maragol pa. Yes. Now when they received the Holy Spirit and that siguro niya symbolic itang fire of tongues. Ne itang shape mga nita siguro one way siguro ne short reflection is that na anya siguro sabi na Teresa of Avila, kasakit mo maging kalukuran. Well, imagine mo na. Umpisan tayo kang Peter na during the time na I received the gift of the Holy Bigla Spirit. yung- May tapang niya. And Tapang niya. he died on the cross upside down. And ini pa, ako I admire the first Christians sa conversion of St. Paul. If you read between the you could just imagine what a big typhoon nga naranasan daretang first Christians when St. Paul was converted. Itang by merely accepting St. Paul, mo, Wow. makamati kaya kami. Iyang minunang Wag biglang tanggapan niya. And But because siguro itang gift of the Holy Spirit, for sure da naman madaling tinggap niya. But I think the admiration of the first Christians tinggap niya. Kasi nung nga tinggap, siguro magreklamo yan mang ginubag. Tinggap yung sinugo mo. Convert siya. And I think those are the different typhoon na even the first Christians had. Starting with siguro with St. Paul. At I interpret na, I'm just imagining. Na, I could just imagine somebody's murdering my family, Christians, my friends. Okay, but all of a sudden, maging Kristiyano yan naman. That is not like a typhoon. Yes. And that is how symbolical we can rise after every typhoon in our life. Mga nanta mo mag-recover. Nung naning malakwan, tipunan, samasan, linisan, at abi-abi tamong talakad. Kalupadaretang imadam ne. Sabi na, nung nanoy ngatid na yan ang talakaran. Make-up ya. Yes, ating may wala kang pamilya ko. Pero pwede kayo pa rin isuglong yung biya ko. Nga chula pa rin yung anak rening maninaya ka na ako. Minsan, how I wish I met that person. Yeah, Siguro after na nitang kahit tsaka na penandaman tang pa. Kasi marakal po kanita, do man na-recover yung body da rin kamag-anak do. But I think this is the message of Christianity na the grace of God will always work in you. Yes. So, bagyo ka lang, may Diyos kami na mas malaki sa'yo. Arapit tang kaya. There's no problem bigger than my God. Yes. There's no challenges bigger than my God. Yeah. There's no Betty bigger than my God. Yeah. There's no Big Betty Big Betty. versus to how big Is our is the God. grace of God, how big is the promise of God, like Pentecost. Yeah, something like that. Stretch ka tapa. Break, tapo Lalawanan na akong kay Joel silip-silip niya. Popay na kasi lagyo. Mika sabi niya, nan laki ang oras mag-break din. So mag-break tayo mo pa mo po. Kaya kaming pa magbalik basan minopo rin kaya kayong comments ban kanita. Ingkaya katama pong expert ni Kong James. Pakibata na nung rin. So ako po mama ko, uling iting programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Yun. Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasawapan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon,
ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo kapamilatan ning radyo. Kambay ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871. Ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang maki-accouaccount name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632. Ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo. Ablasan na kayo sana, tingke kayong ganaka. Pakamalan a kakaluguran kang Kristo as siniwanang San Fernando. Yung kakatamo Archdiocese, makapailalam niya kim pamanantabi ning metong nga banal at metong nga hari. Metong harin tutong makatuliran, malugod, tapat, at linaban king kapamiritnan. Si San Fernando, aari ning Kastil at Leon king Espanya. Yan naman ning meging patulunanan ng kakatamong Archdiocese. At kareting aldo, agaganakan tayo ang ganaking kayang kafiestan, Mayo at 30. Tatangalan tamo ing kayang kababan busal ning kayang kayatinan. At yung pamaglualo na, karing mayna at karing ala. Makisan metong tamo king pamamugi kang San Fernando. Pasalamat tamo kaya, king alang likat ng pamanantabi, king mabilog tamong Archdiocese. At aduan tamo yung kayang kasupan, banmiras tamo naman king kayariana ng Diyos. Yung radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At yung pungke kayong Talasuyo, Florentino Apundong Galang Lavarias, at kayong Arsobispo, kayan tabi yung kepo king pamagmasusi, king kapiyasan ng San Fernando, patulunana ng kakatamong Archdiocese. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At yan po, basan tala po rin menang tabi kaya katamo. Ngayon episode tamo. Yan. Labentala po rin kaya katamong Facebook viewers. Yan. Okay, para po ka rin kaya katamong Facebook viewers. Yamnel Tayawan, Poncelita Yumang, Teresita Santos, Toralba Christopher, Ariel Pinto, Rodel Viloria Galamay, Raymark A. Rebileza, yan. Lotgarda Ignacio, Ofelia Pangan, Ray Pangan Garcia, pinsan kita, Billy Calao, Formaran. Yan, Jerome Teraytay, Nida Rose, Tayeza Sunga, Renz Datu, Rolando Cordero, Aileen Escaran, Amelia Bonifacio, Peter Sabihon Castillon, Batang Narita, Japan. Ayan, Batang Narita dyan. Tiga Japan niya siguro. Manhar, yan. Bonavi Quilente, John Marin Reyes. Si Gloria Sula C. Mariana, Angela Vinta, Joey Perez, at si Jerome Discipulo. Yan. Facebook comment, sabi ng Sister Gloria Sula, Maya Pagat Panapon po. At sabi na naman ng kakatamong pinakamalagong doktor ang kakilala. Siyempre. Yan, siyempre. Kaburi kong makiramdam kaya kayo, Kong Marvin and Big Brother James. May dating talaga. Oh. Salamat po. Siyempre, kasi next week kanyan magbasa. Doktora. Kong Marvin kasi lang yan naman bukas. Ay, next week. Ray Pangan Garcia, yung pinsan mo na yan. Musta na po. Sagutan mo yan. Kumusta? Okay naman. Karang texter sa lahat po. Pero karang kakatamong regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, DSF Buildings,
Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, imang Nene Canlas, Tatang Abel at imang Prima Kiwa. Yan, dakal pong salamat and tuloy taning kaya katang kwentuhan yan. Siguro, mapilan na mong kaya kanyan yan, Kong James, kaya katang pwedeng sabihan. Like, ano pa kaya? Kasi dinala niya yung bagyo. Yan. At Chune, dinala niya, may kaitam. How can we recover? Yan. Itang pa mag-recover. Sabi ko pinandin bayo kata magkay manyara it's itang tipong nung nanong atin, nung nanong melakwan, tipunan, linisan. From there, tala ka tamo ulit. Pero one thing for sure, on the before, on the onset and after, yung ginuwi na katama lakwan yan. Adyan keng personal labihan Yes, yes. Kareng Boy Scouts ko. Ako makanya. Lalo na rin Eagle Scouts kasi rin Eagle Scouts. Ay, even sa mga youth ng tuturo ko, sabi ko karela, actually, it's not a matter of how many times you fall. Sabihan tayo when you fall, that's another storm in your life. But it's a matter of how you stand up every now and then. Every time you fall. Every time you fall. Kasi, pwedeng minsan kami fall nakatina lakad. But the question is, when you fall, have you learned from it? Yes. Siguro, Dapat lang yun. mabagsak ang pasibayo from 5th floor to 4th floor. Ay, first floor, meron magbagka. But if you learn from it, baka matisod ka muna, alin naman tantutong bagsak. But I think it's a matter of how you become resilient, hanapin niya. Ipataga maral ko agaga Marvin. Itang nangatyo ko Singapore, nita siping kong kwarto, itang head ng quality niya. But linob yung kwarto ko. Linob yung makanyan. Balta naman po marakalang Pilipino rin OFW makanyan niya. And most of our marakal ka rin kay making manufacturing and for research, Pilipino lang. Ba't linob yung kwarto ko? Dapat siya linob yung kwarto ko ini. Panit yung problema kailangan resolve. So, manyadyan sa pero sabi na, James, tell me, why you Filipinos are so resilient? Inawe kang makanyan, sabi ko, lagi na Agnes. Singaporean niya. Maybe Agnes, sabi ko, kanang Katoliko yan Kasi most of them are non-Catholics. Sabi ko, Agnes, sabi ko, I think that's the gift of the Filipinos of being poor. Resilience. That's a gift, sabi. Being poor is a gift, sabi niya. It's not literally being poor as a gift, but I think the learnings given to us, being a poor country, make us stronger and realize there's somebody bigger than us who can help us. So whenever we stand up, and I hope rin kayo nakanta mo, they can keep that becoming resilient. Kasi retang previous episode tamo, iba't nampisa sabihan niya mo karang kaya iba't telebisa magkasawa kasi tatakot lang na miyagam pa ng tanggagawa ng mako. Those are some of the reasons why elabisa magkasawa. Kasi or magkayanak. Yes. Kasi sabi they are afraid of responsibility. Mother's Day na naman, sabagay may pa rin. Kasi yakakit keng Superwoman, Wonder Woman, yung makuha na o tagawa na nga. But sometimes you don't realize niya masika ni Mayo, tatang nyo, it's because maybe their faith. Yes. Ne? Yes, totoo ito. And siguro, ako naman metong buri ko rin naman natutunan da rin kaya katamong makiramdam is every time we learn, we teach people. Every time we fall, we carry another person. Baka kasi kaya may sakab ka, atin kang kalay ko, na maluwat ng makasakab. At nung nga kami sakab, may atala ning gamat na bantukimeng tikdo. What do I mean by that, ne? Kaya tiro nakatamo ning apong ginukaretang miyayaliwang bagyong dinalan keng biyatamo. Ban kanita retang kalay ko tahan naman na makaranas king bagyo.
antabayanan tala. Misakab ka ban kanita, atalan niya naman nung makanano yung nga sa pantikdoy ng kiyakang kalay ko. Dinalan ka kareng bagyong areti, ban kanita, ituro na ka, ban turo ka. Kareng kiyakatam kay. Naman din kailangan na aranasan data, ban kanita, abalo dyan mo. Neng minsan, ingkapanyawsan kiyakatamo. Sana ituro tayo karelang. Kalupan na nitang aranasan tamo ng ondoy, niya dapat aranasan ta. Pero ipagana ka tayo karel na minsan, at ita mo makanining karanasan. Kalupan na ning Pentecost. After Pentecost, detang meging kwento da rin kaya katamong mumunang pipumpunan. Eta naman kailangan naranasan itang persecution. Pero they learn and we continuously share that learning karetang next generation. Yes, it is true. There are a lot of passion. There are a lot of typhoons na datang kembiyata mo. But there's always a promise of the gift of the Holy Spirit, of the ascension of God, and of the Easter. Yan. Pin. Nandun pa maisipan na ano kayang pisabihan takyung bagyo ngayon. But you see that those are the storms that we can really live with it. Even Christ experienced the storm. Siguro, let's go back. Hanggang pong luluat ang bagyan. Kalupan nito sinabi ko, potang misakab ka, ting ka palang kailangan na kaya na makasakab ng maluwat. That's why Jesus became man. Ban kanita, akaya na katamo of that resurrection. He promised. Naman naging mag-resurrect nung ngayon maging and I experience how to become a man. At saka, balikan tayo when God died, He descended to the hell. Not because He deserved hell, but those people in hell deserves to resurrect. Puntala na alam mo naman dito. Uling deta, dobling sakab na ingaranasan da. At nung mo puntala na hanapin. And Ayakayan. that's what we say, hope. Man. Yes. Faith, hope, and love, basically. Owa. Deta pong makasakab ngayon kasalukuyan, sana po ang tabayanan tala at talan talaga mat ban kanita makatik dola pong pasibayo. Uling ikatamo, atin tanang aranasan, masakit ing misasakab. At syempre, tala reta misakab. At so pantana la, dengaliwang pekad edanesa na aranasan nito pangasakabay ta. Wow. Yun. Amen. Woo! Alright. You could just imagine Pentecost, but next week, Sacred Heart. Yes, Sacred Heart. Sacred Heart, no? Yan, balay confer nung naning pisabihan daw. Pero namang Confer. tuki-tuki laretang reassurance Wow. na to be there. So, last message na. Last message ko ngayon, guys. Tintaman pong bagyo kembye, tinpon literal na bagyong daratang. Mag-prepare tam based karetang forecast, karekay. Guro, ini pong bagyong literal di Betty. Reminding us na in our prayers, we just don't think of our safety. We also think of the safety of other people. Kaya ba't naman po karetang storm, kaya pong biyeta mo, kaya ba tayo po yung pisamban through the Holy Spirit, kaya ba tayo po yung Ginoo. Then there is always grace to help us to stand up in every problems that we face. Amen. Alright. Kaya ko naman po yung tauli kong message na tintamo pong maragula pong Ginoo na makasadyang mantabe kaya katamo. Pilan lama rin bagyong datang kembiyata mo. Pero sana po tandaan ng tamo that every time we fall, we learn. And every time we learn, we share that learning karing kakatamong kalay kong manamdaman makanita or umenang miras kita makanitang sitwasyon. So sana po gampanan tayo yung kayo santam bilang laiko, pabanalan at ipalaganap ya ing mayap at den kaya katamong abaluking biye. So dakal pong salamat. Yan.
Alright, so dakal mo namang salamat. Pasalamatan tala ulit. Thank you, kasama. kareng katamong technical people. Yan. Joel Ampoy Mika. Yan, miss ko na la rin, no? Di ba? Tsaka ating tamong bayong technicals, yan. Itang may nga labas ang technicals, si Talaman. Alimag shift la pala. Shifting. Next week, kanyan, dili, ika nang balang mo pa, thank you, Arela. Tsaka ikong confer. Okay, so, mamuna kaya po ne, kambeda po rin, Bibilog King Archdiocesan Council of the Laity, king pamanay muna na ning kanakong paboritong ninong. Ninong, na, nakapakanoikit. hanggang hindi kaya pamikit. Manibat ka ng tauliming pamikit. Ninong Banjo Serrano, ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Ning radyo na ning kaya katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung kaya kayong Kuya Marvin. Ako po Brother James. Mamo na kaya po at pasalamat. Domingo po bukas, Pentecost Sunday. Simbata mo po. At syempre, ikulisak tamo ing Happy birthday. Happy birthday, Catholic Church. Yan. God bless everyone. Ay kung dakila pinagkalata sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Sa paglipas ng panahon, naikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Ay kung dakila pinagpala ka sa basbas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatangi. Taas na tungkulin, sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kung dakila pinagpala ka sa basbas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Laiko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko apostol ng bayan, suko sa sangdaigdigan. Laiko dakila pinagpala sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan.
at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang